Ciao, bel ci te da sein tencit. Pi moment capeta en massa sei nos mont. L'em da passada en all'India dus trens con grande sveltezza ies legn ein perlota. Passa 270 personas en mortas e prest mela en blessadas. In otra legna grassa da Castemda il mec da fermada ci è rot al sit dell'Ucraina. Ni la processione da Sancil Crest ci viene mincian celebrata con una grande festa a Sunvic. Ma scuni noxter tocca le informazioni. Si te vardas ni seintes in una contribuzione da radio ni televisione ter RTR, allora reven le informazioni pil solit den giornalista ni den giornalist. Elgarda, c'è tema ci fu giusto attuale ed interessante. Prova allora da fare già un termine, sia qui per un'intervista o per poter accompagnare qualcuno, da qui c'è il fa giusto. Qui es nomna allora una reportage. Zieva Rivelina Vos in bureau e fa dels stuns o videos una contribuzione, un video giornalistic. Important è che la uscenomneda controlla da 4 öls. Vuol dire, ils duas öls del giornalist hem da controller che le informazioni che el e le persone intervistate dicono sono giustes. E allora ha anche un'altra, seconda persona di mena il terzo e quarto öl da guardare la contribuzione. E è necessario da mettere in domanda roba che per del da essere una giusta. O scienza prova di evitarci desorvinst informazioni faladas. Per temas ci capetan cotternungs a grigion, va che sein zotter. RTR può allora permettere se ci sei lì per fare quella lavoro. Ma per ciosas ci capetan liunch de vents, come per esempio che l'accidente de tren all'India ni l'esplosione di mec da fermata all'Ucraina, è che è un po' più grave. RTR so bet mincede ci capetan se ci X enzanoas permettere se ci pil montanturn. Per jetzt dovressen se una massa ljogt ed am finiti nox fissen lo, gessier tot in or bler mengiadei. Perché servign RTR in tale situazioni informazioni dat uscenominades agenturas. Un'agentura funziona simile come una chiesa de medias, come per esempio RTR. Els giornalistes e giornalists e quels sunt tutte nur agentura sparpaglios un tuot differenz lös. Ma ossa o elinens dit per RTR sai coi germe macer. Giust, ma agenturas no dem les informaziuns nabe et RTR din per se a bot tuot las chesas de medias. Sia in Svizzera, Austria, Germania, Francia, Italia, Inghilterra, Portugal, Spagna et uscena weit. E qui a giasettas emetturs de televisiun, radio o pagines de novitets online. Per claper les informaziuns de agenturas, per mincha chesa de medias un abonament. Congualabel scut tu forse per te abo de telefonin, gius o streaming. Ma con quece ubgeres chesas de medias pen per la lavur de quels giornalists sull'inter mond, es abger più bumercios, cuscia mincha emettur vesta trametter un giornalist in India e qual più tard loro una giornalista in Ucraina ed uscena weit. Del rest, scha desta c'è not un sguard in giasetta o in un artikel su una pagina de novitets online e tu chattes lo alla fin del text, per esempio la scuznida SDA, DPA o Reuters, loro vuol quei dire che l'artikel non è ni scritto di un giornalista della giasetta, di per sé di una giornalista da quella agentura di indiceda. Ma per te non fa quindi una grande differenza. Per cui c'è giornalisti ed agenturas hem de lavorar tenor les istessas reglas scun giornalist, per esempio, ter RTR. Ma savec ceninhas informazions cen veiras e ceninhas bec, è una voto che simple. Scucci l'esempio di mec de fermada all'Ucraina mossa. In l'Ucraina fa la Russia nempe da spö passa un an guerra. Ed in guerras va in dit una pruna manzögnas. Uscita all'Ucraina la colpa per l'esplosione del mur de serra alla Russia e la Russia pretende che l'Ucraina abbia fatto svessa l'esplosione per loro poter dire la colpa alla Russia. In tale situazioni è allora fitch difficile per un giornalista d'agentura dat insomma poter ir all'ö e da loro accettare ora la verdad. Per cui es può in tale situazioni udir formulazioni scu per il momento non do in giunas von temas independentes o actuel è difficile da dire che c'è proprio capito. Con queste formulazioni es fa trasparent che non so garantire che le informazioni sono giuste o no, ma che queste sono le informazioni che vengono per il momento pretese o supponides.
Da mai scudecianzant pi un tir montanturn viaggiano i giornalisti e le giornaliste da RTR pech. Ma al manc vainzen els repartir per l'antira romanceia un turn. Les uscenomnedes correspondentes e correspondents da RTR lavuren a Lyon, Musté, Savognin, Sameden e Scuol. E a Berna sonar en Cemper ci rapporten dalla politica o della Chiesa federale. Ed els rapporten dels temas o della region. Quest practic. Ed usce, non stem il giornalist ci lavuren per grande part in nos grand bureau a Cuira, na per mince intervista per un lunch viedi tres il grigiun. Ed un altro avantaggio è che els viven in la regione e vengono usce a saber che ci capiten dels comuns. Ed in ora ci podes dir temas da discutere o rapporter. I giornalisti e giornalistas del SRF hanno corrispondenza e corrispondentes per l'antira Svizzera un turn. Cotternux al grigiun. Ma con che c'è in una grande chiesa de medias hanno els singulas personas pi un tir montan turn. Se che ai Stati Uniti dell'America, Africa, terra tudestia ni actualmente all'Ucraina. E tu tengi dove SRF le agenturas per rapportar davart le novità. Le ezzas en per mince chiesa de medias fich importantes. En a vostra RTR, per minis guarda dots, vain se termess en giornalist ad agera schiers per far una flotta contribuzione con scolars e scolares che han fundò in una firma. Qui ein Anouk, Noah, Anu, Simeon e Livio. E sono giovens a tutina schon posse sus de dina firma che producescha a venda sirup. De co declaren els al meier Setz. Also wir sind in der 5. Klasse im Gymi und weil wir Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht gewählt haben, haben wir jetzt eigentlich anstatt der Maturaarbeit so ein Mini-Unternehmen auf die Beine stellen. Wir haben dann verschiedene Sachen abgewägt, was wir machen wollen, aber sind dann recht schnell auf die Idee mit dem Sirup gekommen. Und uns ist Nachhaltigkeit immer schon sehr wichtig gewesen. Und dann haben wir das eigentlich ein bisschen mit dem Sirup verknüpfen. Els han realisau che in Svizra ven bes per on rodon 550 militones nutrimenne ven. Per s'immaginar, sins les transportar 550 militones drove in una colonna d'autos de vicira na venda quera tocken Turic. Lur strategia trovada quels freds che vegnessen bis na ven per far sirup. Heißt, alle Früchte, die wir verwenden, sind für den Einzelhandel nicht brauchbar, trotz ihrer hohen Qualität. Heißt, sie sind zum Beispiel zu groß oder zu klein gewesen. Und dann sind wir direkt zu Bauern gegangen und haben gesagt, hey, haben ihr eine Fruchtvorrat, die ihr wegschmeißen müsst? Und wir sind wirklich schockiert über die Menge gewesen, also wirklich tonnenweise. Und wir haben so knapp eine Tonne retten. Per far il sirup vens comprem schmaccau al suc od als freds. Quel ven lu scaldaus insieme con bia zucker ad alla fin amplinus giù en bottellas. La decce lavur, mo ina con success. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir mal 750 Glasflaschen bestellen und die produzieren. Dann sind wir auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Den am Weihnachtsmarkt haben wir gemerkt, ja, doch, es läuft, es kommt gut an. Und dann haben wir eigentlich vor Weihnachten schon alle 750 Flaschen weggehauen und müssen mehr Flaschen bestellen. Mittlerweile haben wir schon über 1000 Flaschen verkauft. Also ist eigentlich alles ausverkauft, weil wir fast nicht mehr nachher sind, wir produzieren, weil wir ja eben noch Schule haben nebenbei. Und darum denke ich auch, würden wir eher nicht mehr weitermachen, weil es einfach viel Stress ist. In der Firma trova bia temps tocca tutto organizzau. Temps spela scola, als pensums, sport, amiches ad amics. Io ho un periodo organizzato. Io ho 2 ore per gli so inter mondo il ballet. Io trovo qua, io trovo mai pausa, sciaia. Allora vai tutto, per esempio, da prendere da fare cioè 2 in pausa. A te c'è il sai e sciaia, con hobbies, col balapai, col teatro. Eine Firma tun je njangeši gref. Mo c'è experiences an els fac, a c'è drovi per vi success. Das Wichtigste dabei ist sicher, dass man einfach mal anfangen tut, dass man sich sicher etwas auch getraut. Und den Weg den findet man dann eigentlich wie von allein. Was auch noch wichtig ist, sicher, dass die Kommunikation im Team stimmt. Das heisst, dass man einfach gut miteinander reden tut und so halt auch ja, besser vorankommt und kein Missverständnis gibt. Und die Grundlage zum Erfolg ist eigentlich eben wirklich ein gutes Team und vor allem auch, dass man wirklich Freude daran hat.
Salut, cheers! Vai a mince cas or gustos. E per cas ci te so che pogosto dar in cit ter RTR Scucinox Lovrain, sen la nostra pagina di internet cantas possibilidades da guidas, dex da futur, visitas, practicums e pleroter. A te già vejo ossa in bella fendemda, pogartager e ciao ciao!